Izvinite što vam moram ovako snimati, ali ja nemam ni stalak, ni ring. Znači, ljudi moji, rekla sam da ću vam jučer pokazati. Evo, kupila sam sve četkice koje sam zaboravila. A sam uzela sve Make-up by Mario. I ovu njegovu čuvenu četkicu za koju svi kažu da je top. Vidite. To. Uzela sam sve te četkice. 1, 2, 3, 4, 5. Ovu sam koristila već za obrve. Mi smo se probudili, išli smo na doručak. Ja sinoć kad sam se vratila iz šetnje sa Daisy poslije ove kupovine, ja sam ljudi samo stavila par slika na Instagram i otišla ja da spavam. Lijepog za trepavice sam uzela ako bi stavljala trepavice, a nisam ponijela svoj Aurin jer ovaj duo ja ne volim ovaj lijepak. I do sad nisam koristila ovaj serum za lice, ali svi kažu da je baš dobar. Tako da, hajde, uzela sam eto kao prilika da ga probam. Mali sam uzela od 30 ml. Ima i od 50. To je što se tiče Zare i uzela sam im one 2 četkice što stoje tamo za šminkanje. Znači, ja moram ovako da snimam. Ljudi moji, ovdje je ludnica. U hotelu je već uveliko počela ludnica. Ovaj šort sam uzela u Zari. Sa kao malo ovdje ove, vidite kao, sladak je. To i ovu majičicu sam uzela od njega. Eto. Ova. Isto je kao imitacija. Evo oni mi kucaju. A, Marko izveo Daisy da se igraju na hodniku. Evo! Izvolite. Izvolite. Tako da, eto, to je to. Ja sad idem da se šminkam. Da se spremam. Dođe ti vide majicu. Dođi, Bani. Dođi, Bani. Dođi da ti vide majicu, Bani. Dođi, Bani, boj. Necu. Necu ja. Dođi, Daisy. Gdje će ona? Znači, pravi haos ljudi po hotelu Daisy. Laje, one žene jadne ne smiju ni da dođu da očiste sobu. Ne daj im da uđe. O, niko me ne rad da uđe, majku vam jebem, tako je bre, niko me ne pusta. Neće niko da uđe ovdje u sobu, pogotovo kad nema li levalka. Niko ga ne pusta, spitske materina, nemoj što oni da cistice, kad se ti pokak isopet. I popisas na lavnu, jeste, bavo. Nemoj da piskis, nemoj da kakis, ima svoju pelenu. To je to, ljudi moji, dresovi su spremni. Za ove pare i treba da se usereš. Stvarno su hoteli preskupi. Mi smo ljudi 2 noći ovdje, 800 i nešto dolara. Pritom ti uzmu $300 depozita kao ako bi nešto oštetili. Treba im ošteti sve te vazate $300. A sad smo doručkovali, znači jedan mali biftek, to je pretanko ljudi, 2 jaja i malo tost hljeba, 2 cijeđene naranđe i kapućino i kafa, $180. Eto. Dresovi su spremni. Ja sam dobila žulj na nozi, ako mi vjerujete, i to na tabanu. Na tabanu sam dobila žulj. Idem sada se šminkam i polako da idemo prema stadionu. Ovdje su, rekla sam vam, uveliko igrači, ovi navijači, svi spremni, a igrači sigurno. Idemo Bosnom! Dlanovi neka se ne štede, navijača pjesma neka krene iz Bosne i Hercegovine. I spremamo se ljudi, pogledajte stylinge. Dresovi su tu, ja sam ovo kao malo nacrtala kao plavo i žuto srce i malo na usne stavila ove boje. Ovaj šeširić bauštelski, a drugi nemam. Što da radim ljudi? Ovo su inače, ne znaš, radnički šeširi, oni pile. Znam, nosio sam.
Tako da, evo nas, sačekajte da vam okrenem kameru da vidite malo. Tadadadam! Ja sam zakačila i ovako zastavu, imat ćemo još jednu u ruci. Evo, jednu možemo staviti na prozor od auta. I odlazimo ljudi, tamo su se već ljudi skupili, tamo je ludnica, Marko je gledao live prenos nečiji, baš puno ljudi se skupilo, iako je već 9 i nešto ujutro je ovdje. U 12 počinje utakmica po ovom kalifornijskom vremenu. Tako da, eto, idemo polako, pa se vidimo sa stadiona, ljudi moji. A mog dragog, moj des. Ide dedić. Ljudi, pogledajte ovu nepravdu, znači ja ne vjerujem. Evo sad sam tek provalila da Marko na svom dresu, pogledajte, ima ovdje obilježi FIFA i ovamo ima ovo isto. A ja nemam ništa od ovoga. Ja imam samo da mi piše Džeko i to je to. A ovo je nepravda, ljudi. Ovo je nepravda dok čekamo auto. Evo ljudi, sada pogledajte ovu požali. nepravdu. Ajde, požali se. Evo, nemam ništa. Imam samo Džeku i to je to. Nema ni, dobro imam ovo oko vrata, on nije ti ovo da stavi za FIFA. Ali nema veze. Nepravda je već počela, ljudi. Ua za dresove. Ja, ljudi, izgleda ćemo biti u problemu, ne može moja ova torba, treba kao da bude ona clear. Nama bilo mrsko da se vratimo. Sad ne znam šta će da bude. Da dođemo tamo do ulaza pa da nas vrati. Ipak je morala ova clear, a svoju torbu sam ostavila u lokeru. Morali smo se vratiti. Kaže, nije dozvoljena dimenzija torbe, a u stvari nije dozvoljeno zato što je zatvoreno. A ovo je dozvoljeno. Ovo je duplo veća nego moja torba. We got back check. Idemo Bosna! Idemo prema mjestima, ljudi! Evo nas, ljudi! Stigli smo! Stigli smo sa stadiona, ljudi, šta da vam kažem, ne smije da se zaboravi da je baš Bosna nas dovela ovdje gdje se sad nalazimo. Dobro, ja bih rekla, ima ljudi koji su ono kao razočarani, koji mogli su malo bolje igrati ovo ono. Ja opet kažem, lako je pametovati nama koji smo s druge strane. Ako bi ko volio da smo pobjedili, to su oni, jel tako?
a nama što se kaže ni iz džepa ni u džep. Tako da Bosna se voli i kad gubi i kad pobjeđuje. Možemo biti malo tužni zato što smo mogli da nastavimo slavlje i da to bude onako baš ludilo mozga, ali nema veze. Bili smo na svjetskom, vidjeli smo to sve uživo i ja mislim da je to najbitnije. I ako Bog da imamo sad šanse i protiv, kad budemo sa Katrom igrali, tako da daju sve od sebe i eto nas. Što se tiče atmosfere, bili smo izmiksani, vidjeli ste na ovim snimcima. Nismo bili ono da kažete svi na jednom mjestu, ali osjetio se taj vibe i pjesme i šta da vam kažem. Ne znam, eto, malo sam tužna i plakala sam joj. Bilo mi je teško, iskreno. Bilo mi je teško, ali nisam ono sad da kažem, sada njih vređam, da vređam fudbalere i to nema šta. Jer iskreno da njih nije bilo, ne bismo ni bili ovdje gdje jesmo sada. Jel tako? Tako je. Tako da, ako se sjetimo kako smo slavili protiv Italije, i sad ovo je veliki uspjeh, iskreno. Vidite ovo tamo. O, veliki uspjeh! Jeste, igraj Bosno, ne daj se, igraj Daisy uz tebe. Stigli smo u hotel i to je to, ne znam što da vam kažem. Sad malo da se odmorimo, idem da se istuširam. I onda možda odemo do Beverly Hillsa, malo tamo, možda. Ne znam, iskreno, iscrpili smo se. Šta vi kažete, šefe? Vi se hvatate jastuka, koliko ja vidim. Hvatamo se jastuka. A nećemo valjda peva? Na plavo? Nećemo, odmorimo malo pa ćemo da. Moramo malo počiniti. Da će ići Daisy s nama. Ide Daisy na Beverly Hills. Ideš da nađi momka nekog tamo, da ti nađemo momka nekog bogatog, da te udamo na Beverly Hills. Jecite da, kod Lileco, jel ne smijem da skocim ja, ljudi moji. Super je bilo, ljudi. Lijepo iskustvo. Šta da vam kažem više, baš nemam riječi, boga mi. I dosta stranaca koji su sjedili sa nama, bili su u fazonu, svaka vam čast, kao. I ali dobro. Bili su bolji Švajcarci, to imali su i više sreće. I eto tako, mi kad se tješimo, da vam pokažem, ukočila sam se sva. Da vam pokažem suvenire. Što sam se iznervirala. Nije mogla torba, kao da se unese. I onda su morale da se kupe, oni kao zovu te clear torbe. Ova torba inače košta $20, u smeće može da se baci. Ali eto, kao mora da se vidi šta je u torbi, iako nisu ni pregledali, ali eto, morali smo sve da prebacimo, to je $20. $25 ostavljanje u lokeru moje torbe. To je $45. $150 je bio parking, pa poslije nismo mogli da nađemo auto, jedva smo ga našli. $150 parking, ja sam kupila ovaj kačket, on je bio u onoj FIFA oficijalnoj radnji njihovoj, on je bio 40 i nešto dolara, 45. Ovo smo dobili besplatno, lepeze, čaše. Ovo je Marko dobio od radnika tamo kad smo krenuli kao, evo vidite, onako su limene čaše i ovdje piše Bosna, Švicarska. Lijepe čaše, za uspomenu. Ovo su isto dijelili, mali Dav dezodoranse. To. I kupila sam ovo čudo. Isto ovi njihovi, kako se zovu, zaboravila sam sad. Maskote njihove imaju 3. Pa ja sam uzela ovu kao plavo-bijelu, zato što mi liči na bosu. I to je to, ovdje zastave, ništa više nema. I ovaj vape. I eto, ljudi moji. To je to.
Vidjet ću da vam pravim video ono kao koliko je koštalo sve za svjetsko prvenstvo, mada iskreno skupo je, ali vrijedi. Vrijedi. I da, ovo smo isto dobili. Svi koji uđu tamo, bila je jedna... Jo, pa gdje mi je još jedan? Evo ga još jedan. Samo bez kartice. Lijepo za uspomenu, kao suveniri. Oko vrata. I ova kartica. Pa, nemam ništa više. Imam ovo što smo jučer kupili. Kad smo šetali. Jo, kupila sam ova 2 skvišija. Mirišu na one kolače. Da liječim živce, ljudi. Znate kako ima lijep miris, ja volim ovo. Kao kolač neki, ono, pekarica neka sa lijepim kolačima. Skvišije. Magnet 1, Hollywood. Drugi magnet, Beverly Hills, Hollywood, Los Angeles, Santa Monica, ruta neka, 16.6. Priveske sam uzela, još jedan magnet, ovaj sam sebi kupila privesak, da imam. I ovo za mamu. Jedan je za mamu i 2 su za drugarice. To je to, ljudi moji. Ne znam ni kad ću vam sklopiti ove videe. Baš nemam pojma. Ljubim vas, volim vas, idem da se kupam.